Kinong ilam kaseng Khasi Students Union West Khasi Hills District hadirin kelayo jingtip bakaladon gejing temu bantai tema sia kawai ke karkhana road kawa ruang hapok snong jaru West Khasi Hills District nakalyang jo kaseng gila pelong gejing le jurip. Hakan gejing le jurip jong kaseng mata kasngi kala lap bakaladon sisa gejing pentrai hakate gejaka ban habagi dkhot jong kaseng gila keli ni kinong trai barjela belawan trai hakate loong bagila yathu bakade gejing pentrai jong karkhana MD Ferro Alloy. Nakalian juga dikot jong KSU kelakam ru bagi nong tray bar jelag bila wan tray kila shuan tray bean klaim da don satia ki kot kislag bobiang kumta kila pha sang yano ay jing tray tar hadu bakin da yo iki kot ki bobiang kaseng kila maham ru iki ting nong tray bar jela bakandang beteng ban budin iki khamtam bagi dei bandon iki kot kislag lada kidang beteng ban tray hakate ki jaka. Adin kaseng kayu jukip didon ki menteri menteri bean kadang cakap bat din makaseng kelapoi kadang cakap lalap kadon sia kajing menteri bean juki menteri ba nampak jela bat kawiru bangilap katum kajing sebab juki ni menteri ni kalong ba kibut menteri ka factory tamang impit tadi ke factory ayu in budin yang kena kam bat ngilap pe ikat tu ni ikut Islam hak ba ngilap ba i ikut Islam kim dabiang sebab ni ba la kapok forest padio nya si dia ni kiting la ya kat de ngilap ba ikut Islam kim ya biang tan kum ka kategori bikin senaya kan factory de kawiru ba ngilap ba kadan hang ni harus jong kawa riang hi Ikum kaseng yang bersangnya yang kena kecing tray.